Attitude maha perantau nala sukses mengalih online nan toko online nyolah kadang nala check out 100 bahkan mungkin 1000 pieces sehari check outnya. Wow, kalian hebat. Ketika kawan kalian bertanya, kawan aja-aja lah wak cia. Tu tunjuk lah baca cara masang iklan, membangun toko online, apa saya copywriting segala macam. Tunjukan. Ya, jangan padian kawan kalian tu tidak tahu. Ajaknya sukses, ajaknya bergabung, mentorannya. Ya kan? Tidak usah pilih-pilih ilmu. Tidak usah sok-sok santiang, sok-sok oke seorang. Beko kalian jangan taga dua. Minta piti 100 kawan, minta piti 200 kawan. Taga dua aja nyo. Ancak, baunya sukses. Sama aja kalian. Ya kan? Di situ kalian maha. Dan kepada kalian pedagang-pedagang senior, dalam pengalaman dan berpitih banyak. Ketika kawan kalian minta tolong, aja-aja nak mengalih cak kawan. Tujuan nak di mana lubang, di mana barang yang ancak, ba'a cara menjual, ba'a dekorasi kandai segala macam. Tunjuannya kawan. Ajaknya sukses. Jadi sukses kita bersama-sama. Di situ kalian maha. Oh yo. Dan kepada kalian nalah ditolong, nalah dimentoran, nalah diajaran. Ajan mantu tak masalah lo. Balian kawan kopi, balian rokok, basa-basi seketik ko kawan. Mau kasih kawan. Mantun caranya. Ba pandai-pandai. Bonjour kalian.